Lesigameko lesike senteke engwanepark Southgate Shopping Complex lapho ke kuthiwa kuqhamukeke emajaha lasikhombisa lebekahlome ngetibhamu afike ke avimbela yona ke imotolo yaka Cash Security Services lebe ke iyawulanza yona ke imali kungulapho kuthiwa ke kusuke wona ke lomkhulu umsindvo njengoba ke letigila mkhuba tibe seke setitama kuvimbela laba ke bogatsi baka Cash Security Services kuthiwa ke kube kungilapho ke kuchume khona ke tibhamu busaphasapha babili balabo gatsi baka Cash Security Services badubuleka kanti kuthiwa ke lomunye ushayeke lo gatsi ngesibhamu enhloko base ke sebangena kiyo ke le motolo yalabo gatsi bathatha lona ke trunk lelinemali cash and carry yabo security uma ifika bafike bebalanza cash lapha ya and then uma bathi bayaphuma ke sebaphuma nale trunk labo kwabangikhani ke kuqala ema shootings sineke sithina sithi siyabuka sakhanza one of labo gatsi balaka cash and carry sebadubuliwe balele phasi nasithi siyagijima sovala umnyango uthi umphathi wethu ningasaphumi babambe inkonzo la ngaphandle nasibuka vele sibona munye sowile phasi bamdubulile qamuke ezilana afika amshaya inhloko ngesibhamu amuke isibhamu sakhe bachubeke badubulane bawe phasi labanye bangena emotweni le yaka Cash Security bathatha lawo matrank labawathathayo baphuma bahamba ke sineke labanye besilakhathi emsebenzini tingenile dona tinhlavu bathi bese kumnyama nathi sesaba saphuma sabaleka singena office after some time ke sabona sechamuke emaphoyisa bafike bazivalisa iminyango bekwabani isikhathi sesi mangifika lapha ndohlola siswami emva kuba tibhamu kanza ama security ka security cash la bathatha le mali bawadubulile lo mnye bamdubule esifubeni bleed opha kakhulu ngicela more than 4-5 blades lo mnye bamdubule $12 phase $1 then ngabathatha ngale moto yami sesibhedlela abafika bafaka emergency lo mnye ICU bebabangakhe laba mfunani bhokanele bebadobamba inkonzi bebangi 7 bonke bebahlomile yes bonke bahlomile bamfla badubulekile bangakhe and abadubule so fast bonelo 2 nabo ngilaba baka Cash Security laba Cash Security yes okay simo besisibi kangakanani phela simo besisibi because we were fired umhlaba all over so bongathola imali abanye ngasiphi isikhathi abantu bonke bebapanic abathukile so ekuthi nebathi bale yakho bebavimbela lokufuna balekele ngakhona so it was bad they were just shooting anyone zamabangisi laba tiboneleke ngemehlo bathi ke bathuke kakhulu nasifika kuyawucopha ke lombiko sikhanzeke emaphoyisa asendalona ke luphenyo ngani ke laba labalimele bese bavele ke bamixwe khona ke esibhedlela sivele besilapha kuleyanzawo sithuke kakhulu kanike labanengi basinzile noma kuthiwa nje bese kuvilita dona ke tinhlavu emoyeni njengoba ke bese kudutshulwana lesigameko lesi ke senteke ke namhla ekuseni kungakashayi ngisho nensimbi ye10 nginohlahlathwala itindzaba eSiswati channel kaManzini.